Shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Twongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha bamaze kuhagera abo turi kumwe kuri Zoom. Yesu abahe umugisha mwinshi cyane. Twongeye gushima Imana. Imana itugire neza. Imana iduhaye igitondo cyiza. Imana iduhaye undi munsi mwiza, umunsi w'umugisha ku buzima bwacu. Turashima Imana ko yatugiriye neza. Imana yaturinze. Imana yabanye natwe. Ni iby'igiciro kinini cyane kuba twongeye kubyuka turi amahoro dushima izina ry'Uwiteka Imana yacu. Niba kandi mu mubiri utameze neza cyangwa se hari ikintu kitameze neza mu muryango wawe cyangwa se mu buzima bwawe, ukomere kandi ukomeze kwiringira Imana. Hari ubutabazi Imana iri buzane mu buzima bwawe. Igitondo cy'umugisha rero Imana yongeye kuduha kugira ngo twongere dusenge, twongere dusabane n'Imana, twongere tuzamurire Imana icyubahiro. Muri kino gitondo nagira ngo dusengere ibihugu byacu, dusengere East Africa, dusengere ibihugu byo mu karere, dusengere u Rwanda, dusengere u Burundi, dusengere Congo, muzi ko hari kubera intambara, dusengere Tanzania, dusengere Uganda, dusengere Kenya, kugira ngo Imana ikomeze kurinda ibihugu byacu. Intambara twumva mu gihugu kimwe, Satani ashobora kugenda yagura ugasanga igiye ifata n'ibindi bihugu, ugasanga ubuzima bw'abantu benshi bugiye mu kaga. Rero uyu mwuka w'intambara uri muri kano karere kacu, Satani ashaka kuduteza, tuwusenye muri kino gitondo. Twinginge Imana, Imana yongere kandi itugirire imbabazi, Imana yongere itugirire ubuntu kugira ngo amahoro aganze, amahoro ategeke. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo amahoro atomenywa n'umuntu ari wese ashibamira imitima yacu. Twature amahoro muri kano karere kacu, dusenye umwuka w'intambara, dusenye umwuka w'urupfu, dusenye umwuka wo kumena amaraso y'inzirakarengane. Imana yongere kandi irinde ibihugu byacu mu izina rya Yesu. Abantu turi kumwe kuri Zoom ndagira ngo dufatanye gusenga, abari kuri YouTube Imana namwe ibahe umugisha, musengane natwe aho muherereye, kandi Uwiteka Imana akomeze kutugirira neza mu izina rya Yesu. Turasenga dushima Imana, twongere tuzamure n'isengesho dusengera ibihugu byacu byo muri East Africa kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe no kutugirira neza mu izina rya Yesu. Reka dufatanye, bishoboye wafungura mikrofone yawe kuko turi kumwe muri Zoom, mufungure mikrofone zanyu dufatanye rino sengesho mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana yacu, turagushimiye, twongeye kuguha icyubahiro. Uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana y'ubuntu, uri Imana ikiranuka. Iki gitondo Mwami Imana duciye bugufi imbere yawe, tugushimira kuri Imana igira neza, uri Imana idukunda, uri Imana y'imbabazi, uri Imana itubereye maso, uri Imana itwitwararitse uko buke uko bwije. Mwami Imana, tugenda tubona ineza yawe, nubwo Satani n'abadayimoni baba bagwanije ubuzima bwacu, baba bagwanije imiryango yacu, ariko Mwami Imana uhora utubereye maso. Tugushimiye kubw'iki gitondo cyiza wongeye kuduha Mwami, kugira ngo tubashe kuba imbere yawe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru Mwami w'abami. Nushimwe kandi uhimbazwe kuko urabikwiriye Mwami Yesu. Urakoze rero kutugirire neza, urakoze kuduha amahirwe yo kongera kuba imbere yawe dusenga, urakoze kuduha amahirwe Mwami yo gusabana nawe muri kino gitondo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mwami w'abami. Turasengeye Mwami Imana ibihugu byacu byo muri East Africa, turasengeye igihugu cya Congo kiri kuberamo intambara. Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo umwuka w'intambara Satani ari guteza mu bihugu byacu byo muri East Africa, Mwami Imana, iki gitondo uwo mwuka turawusenya, uwo mwuka turawuhagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Satani arashaka gusenya ibihugu byacu, arashaka gusenya iterambere n'umubano mwiza twari tugezeho. Mwami, turakwinginze Uwiteka Mana igira neza, iki gitondo wongere kandi utugirire impuhwe, wongere kandi utugirire imbabazi. Amahoro yawe Mwami Imana yongere kandi agaze ategeke Mwami Imana. Uyu mwuka w'intambara uri muri kino kirere turawusenye mu izina rya Yesu, turawuhagaritse mu izina rya Yesu. Reka abadayimoni bateza intambara n'imivurungano hirya no hino Mwami Imana, reka abadayimoni basenyuke, abadayimoni bashaka kumena amaraso
amaraso mwami imana muri ibi bihugu byacu reka abo badayimoni basenyuke mu izina rya Yesu Kristo witeka mwami imana turakwingize muri kino gitondo oh haleluya wigaragaze nk'imana wigaragaze nk'imana igira neza turasenze kugira ngo mwami imana oh haleluya mbaraga zawe haleluya zibe hejuru y'ibihugu byacu zibe hejuru y'Uburundi zibe hejuru y'u Rwanda zibe hejuru ya Kongo zibe hejuru ya Tanzania zibe hejuru ya Uganda zibe hejuru ya Kenya mu izina rya Yesu erega mwami imana turabavandimwe reka mwami imana utugirire imbabazi utugirire ubuntu mu izina rya Yesu Kristo witeka mana igira neza turakwingize mana yacu udutabare kandi utugire neza iki gitondo mwami imana ducishije bugufi imbere yawe kugira ngo witeka mana igira neza wigaragaze muri kino gitondo wigaragaze mwami imana uzobukoze witeka mana igira neza icyubahiro gikomeze kuba icawe mu izina rya Yesu Kristo haleluya 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 bagira ngo dukomeze dusengere ibi bihugu byacu kugira ngo imana haleluya ikomeze kubana natwe no kutugirira neza murabizi neza ko muri iki cyumweru turi gusaba imana ngo imana iduhuze n'abantu b'umugisha hari umuntu ushobora guhura nawe ubuzima bwawe bugahinduka niko bimeze no muri kano karere kacu turasengera abayobozi bacu kugira ngo imana ibakoreshe mu kugarura amahoro muri ibi bihugu byacu abaperezida b'ibihugu byacu tubasengere kugira ngo imana ibahe kumvikana ibahe guhuza ibahe gukorera mu bumwe kugira ngo dukomeze kuba mu mahoro Pawulo yarabyanditse mu gitabo cya Timoteyo wa mbere igice cya 2 arahera ku murongo wa mbere avuga ngo ijya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira no kuvuga ngo na Pawulo ubwe aradusaba kwingingira abantu bose kuki adusaba gusengera abantu kuko umuntu ashobora kukubera umugisha umuntu ashobora kubera umugisha igihugu ashobora kubera umugisha sosiyete niyo mpamvu kubasengera ni by'ingenzi ku buzima bwacu niba turi gusaba imana ngo iduhuze n'abantu b'umugisha turasaba n'imana ngo ihagurutse abantu bafite umutwaro w'ibi bihugu byacu kugira ngo bikomeze kuba mu mahoro haleluya imana ihagurutse abantu bashobora guhuza bakazana ubumwe muri ibi bihugu tukongera kubana neza niba twumva intambara muri Kongo uvuga ngo muri Kongo niba hari kuba intambara hari bamwe bajya ku ruhande rwa Kongo abandi bakajya ku ruhande rwa hano abandi bakajya hano ugasanga akavuyo kabaye kenshi muri kano karere kacu kandi ibyo nibyo satani yifuza arifuza ko duhora mu ntambara arifuza ko amaraso y'abantu aseseka ariko turasenga muri kino gitondo imana ihagurutse abagabo b'intwara imana ihagurutse abantu bashobora guhagarara bakavuga ngo turase intambara turase reka tuganire reka twumvikane ese twabigenza gute kugira ngo tubane mu mahoro imana ihagurutse abo bantu bafite umutima wo kubona ibi bihugu byacu biri mu mahoro rero Pawulo aravuga ngo musengere abantu bose mubingingire ageze ku murongo wa 2 aravuga ngo ariko cyane cyane abami n'abatware bose turingingira abantu ariko cyane cyane abami n'abatware iyo tuvuga abami muri kino gihe cyacu n'abaperezida b'ibihugu tubasengere tubingingiye iyo tuvuga abatware n'abayobozi bandi bafatanije mu kuyobora zaba za East Africa zaba izi abantu batandukanye bafite imyanzuro bafatira ku bihugu byacu byo muri Afurika tubasengere kubera ko tugomba kubasengera ngo kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago twubaha imana kandi twitonda rwose ngo kugira tudahora mu byago ni ukuvuga ngo umuntu ushobora kumusengera agatuma udahora mu byago hari umuntu ushobora gusengera ubuzima bwawe bukava mu byago haleluya ubundi ukabona amahoro turi gusoma muri Timoteyo wa mbere igice cya 2 twahereye ku murongo wa mbere haleluya umuntu ushobora kumusengera wamusengera imana ikamukoresha ikamuhindura igikoresho nawe ukaba mu mahoro nawe ukagurwa neza karoti utuyemo ukaba amahoro ushobora gusengera abajura abasuma bo muri karoti bamaze igihe bakuzengereje imana ikabaha agakiza ubundi ukajya mu gasinzira
ushobora gusengera abarozi bari muri karitsiye yawe bakuroze bakuzengereje, Imana ikabaha agakiza, ubundi ukajya mugasinzira. Umuntu uzamuha agaciro, umuntu uzamusengere, umuntu uzamwingingira Imana, kuko umusuzuguye ubuzima bwawe bushobora kuba mu kaga. Rero niba turi gusaba ngo Imana iduhuze n'abantu b'umugisha, biradusaba ko tubasengera, biradusaba ko tubingingira, kugira ngo Imana ikomeze kubahindura kuba ibikoresho, natwe dukomeze kubaha Imana. Haleluya. ndashaka ko twongera gusenga mu kanya, tubwire Imana ngo Mana, koresha abami, koresha abatware, koresha abashyizwe hejuru, kugira ngo dukomeze kuba mu mahoro mu buzima bwacu bwa misi yose. Imana ishimwe cyane. Imana ikoresha abantu batandukanye kugira ngo nje nawe dukomeze kuba mu mahoro. Hari abantu Imana igomba gukoresha kugira ngo ubuzima bwacu buve mu kaga. Hari abantu Imana igomba gukoresha kugira ngo imibereho yacu ihinduke. Hari abantu Imana igomba gukoresha kugira ngo amahoro yongere aganze. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Sinzi bino bintu ndi kuvuga niba uri kubyumva, ariko niko bimeze. Hari abantu Imana igomba gukoresha kugira ngo ubuzima bwawe buhabwe agaciro. Hari abantu Imana igomba gukoresha kugira ngo ubuzima bwawe buve ku rwego rumwe bugere ku rundi rwego. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nagira ngo dukomeze dusengere ibihugu byacu, dusengere abantu b'umumaro mu buzima bwacu. Reka dusome muri Daniyeli mbere yuko twongera dusenge. Daniyeli igice cya mbere. Haleluya. Daniyeli igice cya mbere. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Daniyeli igice cya mbere bere ku murongo niyo twahera ku murongo wa gatatu, ngo nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi, kane batagira inenge, ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'abakarudaya n'ururimi rwabo. Gatanu, ngo nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarebere imyaka 3 nishira babone guhagarara imbere y'umwami. Muri abo bayuda harimo Daniyeli na Hananiya na Mishayeli na Azariya. Nuko uwo mutware w'inkone babahindurira amazina. Ku murongo w'8, ngo maze Daniyeli agambira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Bari bahawe itegeko, umwami yarahaye itegeko umutware, yari yahaye itegeko uyu mukuru w'inkone, aramubwira ngo aba bantu harimo Abisirayeli, arabwira ngo mbategetse ko bagomba kujya ku byo kurya by'ibwami, bakanywa no kuri vino y'ibwami. Kandi Abisirayeli bari bazi neza ko ibi byo kurya by'ibwami byabaga biterekerewe ku bazimu, byabaga ari ibyo kurya byanduye, byabaga ari ibyo kurya bitejejwe imbere y'Uwiteka. Noneho ngo Daniyeli agambira mu mutima we, aravuga ngo njyewe ntabwo nshaka kwiyanduza, ntabwo nshaka kwiyanduza. Imana ikintu yakoreye Daniyeli ni iki? Imana yamuhaye gutona kuri uyu mukuru w'inkone. Haleluya. Imana yamuhaye gutona kuri uyu mukuru w'inkone, maze Daniyeli aramwinginga, aramubwira ngo ndagusabye ngirira imbabazi, njyewe fasha na bene wacu nabo turi kumwe, ntabwo dukeneye kujya kuri ibi biryo. Kubera feva y'Imana ari ku buzima bwabo, bituma uwo mukuru w'inkone abumvira, abagirira neza, arabareka ntibajya kuri ibyo biryo. Urumva, uyu mukuru w'inkone iyo aza kubyanga, bari gusanga biyanduje nabo bagiye mu kaga. Ariko Imana ikoresha uyu mukuru w'inkone, arabwira ngo nta kibazo, ngaho nimugende mugerageze ibyo byo kurya byanyu mushaka kurya. Imana iramukoresha. Ibyo kutiyanduza babigeraho kubera iki? Kubera ko hari umuntu Imana yakoresheje kugira ngo abemerere ntibajye kuri ibyo byo kurya by'ibwami. Yesu ashimwe cyane. Imana igikoresha abantu kugira ngo duhabwe umugisha. Hari umuntu nawe ugomba guhura nawe kugira ngo Imana imukoreshe nawe uhabwe umugisha.
hari abantu imana yakoresha muri ibi bihugu byacu kugira ngo amahoro yongere asakare, amahoro yongere atembe, amahoro yongere aganze mu bihugu byacu. Yesu ashimwe cyane. Twongere kubana mu mahoro, twongere kugenderanira, twongere guhahiranira, kuko uwiteka imana arifuza ko natwe tuba mu mahoro. Ariko hari abantu imana igomba gukoresha muri ino generasiyo yacu, muri bino bihe byacu turimo, kugira ngo dukomeze kuba amahoro. Niyo mpamvu rero Pawulo yavuze ngo mubasengere kugira ngo mube mu mahoro, musengere abantu, musengere abatware, musengere abantu, mubingingire. Imana ishimwe cyane. Nagira ngo ngutoze muri kino gitondo gufata umwanya wo gusengera abantu. Nibyo warasenze imana, waringinze imana ikugirire neza, ariko ongera nanone usengera abantu. Hari abantu baholdinze umugisha wawe, hari abantu bafite amasezerano yawe, hari abantu imana yakoresha ubuzima bwawe bukagira icyerekezo, ubuzima bwawe bugahinduka. Muri kino gitondo hindura isengesho, ubwira imana ngo ma, umuntu wese ufite umugisha wawe, umuntu wese waba igikoresho kugira ngo nje mpabwe umugisha, ndamusengeye muri kino gitondo kugira ngo umwuka wera musange, umwuka wera mugenderere. Haleluya, nanjye mbashe guhabwa umugisha. Ese wamfasha nawe ukifasha tugasengana muri kino gitondo tukinginga imana, abo turi kumwe kuri Zoom? Haleluya, twinginga imana kugira ngo aba bantu imana ibakoreshe mu izina rya Yesu, natwe tubashe guhabwa umugisha. Zamura isengesho ryawe dusenge muri kino gitondo. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu turacara imbere muri kino gitondo, mwami imana, ijambo ryawe riradusaba ngo twingingire abantu bose, abatware n'abantu, abashyizwe hejuru, ngo kugira ngo dukomeze kuba mu mahoro. Mwami imana, turasengeye abaperezida bose b'ibihugu byacu, mwami, b'ibihugu byo muri East Africa n'abandi bose bagira icyo bakora kugira ngo ibi bihugu byacu bikomeze kuba mu mahoro. Abafata imyanzuro kuri ibi bihugu byacu, mwami, ndasenze mu izina rya Yesu, reka bahinduke ibikoresho byawe mu izina rya Yesu Kristo. Turanse imyuka y'intambara, turanse imyuka yo kumena amaraso, turanse imyuka y'uburiganya mu izina rya Yesu. Abantu bari gupfa, mwami imana, bamwe bazira ubusa, batazi impamvu bari kwicwa. Ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo ukoreshe, mwami imana, abantu ukoreshe abayobozi kugira ngo ibi bihugu byacu bikomeze kuba mu mahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze mwami imana, ndasengeye abantu bose turi kumwe mu izina rya Yesu, uhagurutse abantu bo kubashigikira. Haleluya, ubwo watabaye Daniyeli ntiyajya ku byo kurya byanduye, ukoresha umukuru w'inkone kugira ngo babashe kubafasha, ntibajya ku byo kurya byanduye. Mwami imana, niko sengeye abantu turi kumwe, nabo bahagurukiriza abantu bashobora kubumva, bashobora kubatahura, kugira ngo nabo bahabwe umugisha, mwami imana. Haleluya, ndaseze muri kino gitondo Uwiteka Mana igira neza, uhagurutse abantu b'umugisha ku buzima bwacu, uhagurutse abantu badusunikira mu masezerano, uhagurutse abantu bafite umutwaro wo gusapotinga ibi turimo mwami, kugira ngo tubashe kwaguka, tubashe kugera aho bifuza ko tugera. Mwami, urakoze kuri Imana igira neza. Ndagushimiye kubw'iki gitondo ko hari ingabo nyinshi uhagurukije kutugwanirira. Hari abantu benshi uhagurukije hirya no hino, mwami imana, kugira ngo babe mu ruhande rwacu, badushigikire, badusapotinge, kugira ngo natwe ubuzima bwacu bukomeze gutera imbere. Turabakiriye muri kino gitondo, turakira abantu b'umugisha. Mwami, urakoze mwami w'abantu. Ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri Imana bagusenga kwacu. Reka umugisha abana bawe bateranye natwe muri kino gitondo, ubagirire neza mwami. Haleluya. Abari mu mirimo itandukanye ubaho umugisha mu mirimo y'amaboko yabo, abadafite icyo gukora ubakingurira imiryango mwami, ubahuze n'abantu babasunikira mu byo kubona ibyo gukora mwami. Abarwaye mwami imana ubakize mu izina rya Yesu Kristo. Abafite ibibazo mu miryango ubikemure, kuko uri Imana igira neza. Uzoba ukoze mwami w'abantu. Ndagushimiye kandi nguhaye icyubahiro, kuko uri Imana igira neza. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, Imana ibahagurukiriza abantu bo kubashigikira mu mihamagaro, bo kubashigikira muri bizinesi, bo kubashigikira mu buzima bwa minsi yose. Imana ibahagurukiriza abantu b'umumaro mu izina rya Yesu. Data, bahe umugisha. Niba ari irya mbere dukurikiye kuri YouTube, ukande kuri subscribe, kandi namwe turi kumwe musharinge, mutumire abandi bantu, mubasabe ukanda kuri subscribe kugira ngo bakomeze guhabwa umugisha n'amasengesho dusengera hano.
data rero abaha umugisha, mwakoze kubana natwe, mwakoze kwitabira. Witeka abaha umugisha mwinshi cyane, umumarayika w'Imana abasange mwese, abagirire neza, buri muntu wese Amen. abone ikiganza cy'Imana, abone gukomera kw'Imana, Amen. abone ineza y'Imana mu buzima bwe, Amen. mu izina rya Yesu. Amen. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.